بيان إلى الرأي العام استمرارا لمنهجنا المعادي لحرية الشعوب، تقوم الغاشية التركية وبكل ما أوتيت من قوة بضرب المناطق الآمنة الآهلة بالمدنيين في شنغال التي استبسلت أبناؤها في وحدات حماية شعب شنغال في الدفاع عنها، ودحر الإرهاب داعش التي كانت يد سيدها أردوغان على الأرض. فما كان لسيد الإرهاب إلا أن يقلق السلام الذي تعيشه شنغال، وذلك بضربها بأحدث الأسلحة التكنولوجية من طائرات مسيرة وأخرى حربية متطورة جدا. كل هذا للزود عن أبناء أفكاره الدواعش أمام أعين العالم ووسط صمت الدولة العراقية، وبتواطؤ علني بين حزب العدالة والتنمية وحكومة كردستان العراق. تستمر آلية الحرب التركية بدك بيوت المدنيين الآمنة في شنغال، مخلفة العديد من الشهداء الذين دافعوا عن وجودهم وطردوا دواعش والكثير من الجرحى المدنيين من النساء والأطفال والعجائز، متجاهلة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية التي تستنكر الاعتداء على المدنيين. إننا في الإدارة الذاتية في إقليم الفرات ندين ونستنكر بأشد العبارات الاعتدائية التركية الوحشية على أهلنا الآمنين في بيوتهم في شنغال، وندعو جامعة الدول العربية والمنظمات الإنسانية بوضع حد لوحشية النظام التركي وأحلامه الطورانية التي تهدف إلى إعادة أمجاد الدولة العثمانية، ووضع حد لمعاناة شعوب المنطقة من همجية النظام التركي. المجد لشهدائنا والشفاء لجرحانا. عاشت مقاومة شنغال. جبورای گشتی سیما 2014 دا ایریش داعش لسر شنغال هات کرن. او قاد زاروک جم باف و دایک هاتن قتل کرن به پیلانامه دولت ترک. هر وهاد شانزی ما 2018 دا فرماندار مم زکی هات شهید خستن. عینی دوی داره دا جی ینکو شنغال ریزگار کرن هاتن آرمانش کرن جی آلیا دولت ترک دا هاتن شهید خستن. تاوی او قاس فرمان و او قاس قتل عامن کو گله ایزیدی دنابرا در باسبون تاوی وی آلی جی کچو خورتن خواه تبلیبونا جی یا پشه و یا جاشه هات کرن. سوزداین و حیفلاندنا جن و کچن ایزیدی که دناف جیهان ده هاتن فروتن لهیزک لشنگال هات آوا کرن جی کچو خورتن شنگالی و گرتین شنگال ریزگار کرن و برخادانی کرن. هر وها ام وکی گل کرد حکومت باشور و عراق و دولت ترک شرمزاد دکن و باوری ما هیک وکی گل کرد که گل شنگال جی قتل عامان ناقده. هفگرتنا ما وکی هر چار پارچه این کردستانه و شنگاله جی ام دبن یک هیز و تایبت یک گل و ام انتقام کچو خورتن شنگالان جنو دا راکن. ام وکی مجلس مالبات شهیدان یا حریم فرته ام سوز خواه نو دکن و ام دهندری حیف هلاندنا خلق شنگاله دا جه بگرن. ام وکی حریم فرته ام دبیجن شنگال نبتنه هیوی ما هنکو هیزن لشگری لکرد دبه بلا هبه بطایبت گریلاین و جارک دین مداخله خواهش بو شنگال دوباره بکه که چا وکی جارا یکمین که شنگال ریزگار کرد و گلک جارین دین جی لکیلک خلق شنگال بسکنه و خلق شنگال بپاریزه. جبو و یکی جی ام دیبینن او پیلان قریج یا دولت ترک و حکومت باشور و عراق هین بردوام د شخص ریبر آپو و ایرادا گل کردا. هر داوی د شانزی ماه 2021 دا د شخص فرماندال سعید و عیسی جارک دین به دستی دولت ترک و هولبند نوی یا خاین هاتن قتل کرن و شهید خستن. جکوبان یا برخادیر ام سرساقیش گلک شنگال را دخوازن و سرساقیش هیزا لشگری یا شنگال را دخوازن. ام وکی مالبات شهیدن یا حریم فراته ام جارک دین سوزا خواه بشهید سعید و عیسی را نو دکن و ام برخوادانی و تکوشین وان بلند بکن. بجی برخوادان شنگاله بجی سروک آپو انتقام انتقام انتقام. بجی برخوادان شنگاله بجی برخوادان شنگاله بجی سروک آپو بجی سر شهید نامره شهید نامره شهید نامره.